Sailutara rongbol na nei mek pu James lalram liana hu hang hian min chia ne khop mai athu soi kan khel luai luai kara hripui leng mek chungchanga ngaihdan hi chui zaw ve thung te ang lungleya kang mei achua khan lalpa mai cham amit turani lo ti mi ani chuan kang me chua kang ti na lo puang to ti kan tar lang to a me ninga zana lalpa crusade neya Sri Lanka ra in khom chun zom zel chungchang asoile engwangin nge kan zorama si aron leng de ka kan chol tak thup mai le engat nge kan chol tak kan ti chuan si kan lau chatalom kan biak in po kan khar vekalom kan fing to lutuk tadani Isaiah te ang hian Daniel te ang hian kal tangat ngatila chu voimia hian si hi zorama hian aom tak tak thei po karing lo rin na tak nen doi zep na tel mi alovin lali suanen biak in panila lam zok ta ilang ingai thua chiang u ngaihdan bera chuan Sri Lanka hian Mizorama pathian rongbol na chu ati bahla tur anilova akal ngain akal turane rongbol na ain hripui hlauna kan dalian jok ti hi ani ber ome hei hi kumsang ni som nia Sri Lanka tira khan mitam tak ngaihdan ani nge ngeya zirna in an khar nu loka biakin te chu mipui pun khom theilona tura khara neya Sri Lanka wanga in khom a om talo thup mai ngai thiam lo fe fe kanom tanok kani kha mase Sri hian sa khuana niemo niloemo pun khom na hrim chu in kaidar na tan a hmang reng tia chiang hle Christian atangin trantaila kumsang ni somnia South Korea a he hripui lu tran na chu in khom na tangin ane February tha Sincheonji Church of Jesus Daegu aloi kumsom ruk pakhat mi chuan hria kai tin hu chuaka henu hi aruka hritheder tu thatak mai alo ni zui ta le ngala an ko ran ne na in kung kaina nei mi som panga dang chu ni ni chungin hrian kai ti mu chua ania thlakata liam le meu chuan he ko ran mi le sa te hian mi sang tel an lo kai chong le man der to ne South Korea sarkarin hridar na hi a chui nuwa Sincheonji ko ran chu abu puyani tin an chui lu ta mi pui te chuan he ko ran hi thiat turin sarkar an norzui ta nge nge a anin soithiam na thung chuan sarkarin hrido konga a hlo cham na chu kan ko rana hian min pu mai mai ani anti ve thung Sincheonji ba ka hian sarang jail ko ran chuan nikum khan mi zasari chuang he hrikai na hian mo an phur boka pun khom lo tur tia in kai hruaina dan an siam chu zom du lovin an lo in khom lui peka an pastor Reverend Jun Kwang Hun chuan an hnu loka hria kai ti mu chuanin an ko ran mi le sa zasari somthum pakwa te chuan an kai le bokane hetiang borvel kara hian sarkar le ko ran thren khat phei chu anin ngei vak lo Sincheonji ya akayan mu chuan nuwa hian ko ran hruai tu dang te chuan sarkar an tho pui thadu lova an member list pe chuak du lovin contact tracing lama har sat na te an lo siam to a Sincheonji ko ran hruai tu te phei chu dan an bo chia ta wangin an lo man rap to bok kani kha South Korea missionary te hi North Korea tanga tlan chuak pui tu an tlan chuan nuwa pathian thu rila pathian omle omlo po hremang lo te hne na pathian ko hmu tu thlarau bo tam tak seng khom tu ania kumsang ni le som hnia Sri anin kaidar chan kha anri na chak lo wanga ni em ti lam chu fin fia tur omlo ma sen pun khom wanga ni ti hi a chui tu ten a chan ni bera an pu chu ne India rama kumsang ni som ni le sang ni som ni pakhata Sri rondar chiam chan pakhat chu sa khopun khom na wangane kumsang ni som ni March thatira khan Delhiya Nizamuddin Markaza tabligi Jamaat in khom pui aneya khovel ram sang sang atangin palai sang kwa vel zet tan pung khoma chungzinga mi sang li chuang chuan a hnuwa hrian kai ti mu chuanin mi som ni pasari chuang an thi zuita palai tamzo khi India ram hun sang sang ami te niin
shri chu zui har sakhopin an thedar mana he in khom puya tanga shridar hi India rama shikai khati hunlaya omza ta tanga chutin mun thuma thena mun khat atling chho hi alane he in khom puya wang hian ro rel na ina thu buai som thum panga vel thelu neya anni hian in kai shwaina dan zom lovin pun khom an buat chailuya tual tha thu buai or tir chi ni ti te ani hiala asa khuanga larun tu te phei chuan in khom na tel muslim te hian India indona anron puang ani hi te asa khuana nga larun tu te phei chuan in khom na tel muslim te hian India indo anron puang ani hi te anti ut man ani kha in khom pui hi India rama shriron lu chan berani tito kanoma mase ani kherlawang China changaron ho Kerala changin adar masazok te antive bok kumsang ni le som ni pakhat aronin herchuaka Muslim te pun khom soisel tu Hindu hovin an sual tleng faina kut pui kum mela chu ganga luya an buat sai velea mi nuai tel an pung khom chu tun shrileng tho ni na adar chan pakhata ngayene Uttarakhana April ni som pani le ni som palin kara khan harit work mahakum panaya mi nuai som thum panga chuang an pung khoma March ni som thum pakhata tanga chutin kum mela an nei nuwa hian Uttarakhana shrikai punna chu alet sang khat zariat vel anita dor maya thlakhat pot linglawa shrikai mi nuai khatle sing thum vel anei man pun kho marea in khar khipna an kalpui hnuai ro chuan an punna hi za a som ni pali vel chau ani to thung India shrileng tho ni na len chan hi chi hrang hrang oma chungji nga chuan mi nuai som ko pakhat vel pun khom na kum mela chu anasat na ber nia ngayania April ni som palia khan shrikai mi sang khat an muchuak ngal phota mei tha chuan ni khata sang riat te an han hol chho thei sakhwana lama pun khom thlopol po an nei bok Uttarakhand Chief Minister Tiran Singh Rawat chuan Shrileng in kai shwaina wangin Hindu sa khozui tu pun khom du te tan har satna omlowang kannu ber ganga lui hian malmin so manga Shrileng chu akia mayang atia India Prime Minister Narendra Modi ange poin Shrileng chin chiana tan khum mela nei hi athrae country do ko nga hian min puizo kang atia apui ta chia lo chu ani mela khum mela a shrin kaidarna hian Uttarakhand atangin Jammu and Kashmir te Madhya Pradesh Odisha Gujarat le state rang te athlen pha ta zo kane Science Journal lar Lancet page chuan Narendra Modi a hi tun thrileng tho ni na abu puya India ram siam tua anpu mi amaya vau khan na angai poimo tok lo ti borvelte kan soi to nu vek kha khovel thriatin anron tlangau pui vele ne South Korea le India a khovela sa kholian pathum te pun khom na big chau po hi entaila he ri hian sa khwana lam angai poimo te chiam lo tialanga hripui hi alo setanik roviau te po ani jok mai theye kanin khom lo nuwa po hrikai chuan pun lam alapan zel thowa he ri hian sa khwana ain pun khom lo te kan phim khur lo te chu in thlirna tan amangzo ka Shrileng ti topna ta na in khom phei chu en chin na ta na nei chi aniwak lo ti hun kal towa thilom da na tang hian achiang ane tun Shrileng hian khovel min chi a hneya a hlawom na ringot kan thira tun trum chu aeng lam I hoi vedai teang hri tho thum na aron thleng le don antia ma se hlau omangem ti chu chhut tham tak ani to khovel ram sang te chuan a in ve na dam doi an sem chuak chur to a sem zo to te po anom Israel rama phei chuan pona mai tuam na vua po an pe fum fe to lo nun phung pa nga ya an kir le tran to hripui leng reng hian kiang chin anei le thina tunami bi ka ngat phei hi chuan a in ve na dam doi chu trumdang zong a ya ma in an mu chuak thaya a in siam dang lam da na jerin a in ve na dam doi hian tholo chin anei mayang ti chau ania
he hrileng hian kiang hun chu ala nei le ngei don ti chiang khovelin aboi pui chan ber chu ati damna dam doi a om lo lai hi ania heta po hian mason na a om chhota zel rik rum thila man turin India a dam doi lama thu nei tu Drug Controller General of India chuan D2G dam doi DRDO noya in mas te siam chua chu man arem tia he dam doi hi aphut ni in tuya chia in mai turane natna hrikin kan timur ati buai tur chu aven theidon ba ka anin thla pung tur aveng theya en chin na an nei to china chuan he dam doya en kol te chu andam ma zo ka oxygen an tla cham tur po nasatakin aveng theyane Donald Trump a en kol na ta na an lo man to taksa a natna do pol ti chak tu dam doi pahni an chopol REGN Cov True anti chu India a Central Drug Standard Control Organization chuan rik rum thila man thei turin apom to boka a in vena dam doi aum to a tuna anatna in siam danglam hria thei chin chu engemo chen alaveng ne ta zela a inen kolna dam doi lama mason na aum nen he hripui hian a hlo omna chu a hlo then to a in siam danglam zung te ani chuan thu dang ni se tundin hmuna chuan bo thei turin khovelin malam apan zelane in kharkhip na te hi chung ko in po tlan jok na tan te thil thar le tuizong zirna tan te anlo mang tangkai em alo nia internet atanga inzir chuak eizon na ta na mang thei tur khopa thiam chu mizozi nga ngei po soitur kan nei nual to a kan ni tin nun phungpa nga ya kan ti man lo te kan tuina lam bozui na tan te arem chang em a in kharkhip zowa chuan thiam na ril jok nen karon chuak turane tin tuna kan hun ton me khi a man tangkai hlau thei bokane